Ngicela i-order. Ngicela ukuthula bazalwane. Ngisacela ukuntshena lokhu ngami. Ngicela abafana bethule igqoko enkonzweni. Uqala nje lokho sikwenye indawo. Awungeni endlu uNkulunkulu uthola isigqoko. Kangakanani ke uNkulunkulu wadala yonke into. Bafethu asidlali secishe ngawulala mina. Asidlali singadlala ngakho konke. Asidlali la. Ngicela ukusho leli culo ivesi lodwa uthi mina anjabona mama uthi njani. Uma bathi nganginjani kuhlekwa nginjani. Nginqo uthi ababengihleka banginika amandla. Naka bathi aqhaza into engqondweni ikhathile. Ufuna ukusho leli culo ivesi nje lodwa. Uze washo mongameli wethu wesibuku. Kungahashi wabatshela ukuthi ashuthi wawuphi wawunjani. Ngisho nje ivesi lodwa ingoma yami le. Kuyezwakala mase ngifikile. Ku-93 ivesi lokugcina. Lithi bayakubona okuhle impela base bakhohlwe sopheko yonke nathi sotshelwa indaba sotela nalaba bantu besizwe sonke Siyakosela basezweni lonke abaphume lokufakazela ngawe msethese othandayo konke kosezwe sebakholekela obaphomandla Ozomlethela ufakazi ofishane usibusiso mbatha umcwaningi nodidiyelwe inkondlo nophetha bengumkhuzi ukuthi umuntu okhubazeka ucwasa ngoba sisasonke njena ungacwasa ake ngisho lokhu ukuthi nganginjani ngizoba mude inkondlo lethu ukuhamba kwesikhathi khona izwe athi uNkulunkulu akufakazela ungabona nje ngidabukisa engqondweni yoguga adlule ematheni axasayo nako kuphume engqondweni. Ngifuna ukusho leli izwi livukile empilweni yami ayithandi ukunika ufakazi kaNkulunkulu uhlaleleni kakhona abantu abosizakala nawe Isaka 3 ufike ulivule chapter 5 hlosa lencwadi sithi ukumethemba uJehova angishumayeli nafuna ukutshengisa ubufakazi ukuthi kuyini themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ungeciki kokwakho ukuqonda mazise yena uNkulunkulu ezindleleni zakho zonke yaqondisa imikhondo yakho besabe usimakade udede bubili amen 3 minutes ngisho lokho ngikhona ngifuna umkhazi lakho bazalwane nangikhubazeke ngiyinkinga mina kudabukisa kodwa uNkulunkulu emuhle wathi abantu ngomzimba kaphila inyama bhalasa amathabiyele emlonyeni ngiyaphila kwakuyile enhlala emzamini kuhlekwa uJesu wathi abantu ngomzimba amathabiyele emlonyeni nginjenje ngathintwa Jesu no ngoba bahlupha abantu banaka bathaxazayo bakhodo indoda bengathi envelope bakhodo kudakuphakathi envelope lena bathathekayo yayibhala incwadi ifaka envelopini hey awukho envelopini usenhlizweni encwadini yabathi ngiyaphila
kuyaphilwa inkanza ukuthi kwaJesu ngiyathi mina ukukholwa akuyikho uphuma ungena mina ngashithi ikambe ngashithi ukwenza ngase bona abantu ukugoliwe angikwazi ukuyibona abantu abona ikholweni angikwazi ukuyibona onjalo oyibonayo angihlale phansi onjalo oyibonayo khalile mongameli wathi abona wesibonga ngithuka ufakazi uzokhala bathandekayo ngifuna ukunitshela ningajaji ngoba sokunathi kuba incathi uphelile ngilane bathena iqhazana bheka ingqondo nabe nkathi abe nguprofessor mhlawumbe ngabe nkathi ngahle kakhulu kungabe nginte enkulu khona khale kumncwaba uthi hey safuthela umuntu uthathwe ake ngisho lokubathandekayo uthe mase khubazekile kwahleka kuze kulala behleka bengakasho lutho kade ngqondweni iphethe into enkulu baningi embasizile khona babethatha kathi ngathi tekathathi hey athatha ikhanda mina ngisaqacula la yonke intila isipho sakhe yaba anjasosana senjani akuthoba ukhoze ukuthi mama sengihlale etshwaleni cha ngahlala kuJesu ngabe uhlala lapho wena uJesu wahlala kimi ngoba sengihlala kuJesu ngoba abantu beshuko akushongo mina izenze sifike ekhondweni lalela sengihlala phansi izenzo yabaqala kade bengihleka la khona kade bengihleka bethatha ekhanda hayi lalela matha xazayo dule batheni lalela bengani yami matha xazayo dule matheni yabona ukusindiswa ingane zami ngisho lokhu uhlale phansi akukhamba umemeza kwakuthi nokuthi sifuna inkambo thina nezenzo lalela ngitshela ngabe umhlela kade ekhaya ngifiswa umuntu yabona mina pension ngitshela misilabeni pension engiholayo u2000 lalela kuyahlukaniswa ungaba 250 weshumi 7,700 1000 likamama 750 kwanze posi asifasa sinjani angishoto bana kukhubazekile naseba ahashem abakithi akikho nje lapha angisuka ahashem ngiyabona asuka abakithi yaphilwa ingane zakwethu yaphilwa kade iseqaleni mama kwenye inkonzo omunye ubaba uthi wofafa uphutha mbeka lapha kade angibona amakhosi kwaqala ukuthi ngithi umxoshelana ngoba bakhala kubeka ingazi fana ngiyaxolile sathwala kamathaxazayo wathi ingqondo ayiqhaze yaphila fana kamathele ingazi wathi hawu yabona ngifuza ufakazi uma ufakazi wahloko usethu wawufeba wawuthola dlula phela efeba yabona ufeba njalo ushili mongameli wathi akafuni ukuthi mangikhulu 3 minutes yabona abantu babahleka abantu abakuthena amandla noJesu wahleka mangibela lapha ngahlala phansi athe posaka sinjani yabathi abathaxaza uJesu wathi abantu ngomse bafuna ukutshela ngothisha wena ngikhombi mina ngeqaba mphakamisile ekatha yiphi ingqondo kimi yabona akhubazela kwami uma ngithi mama kathi umhloli yambona uthisha bese umhloli isibunaka ukuthi 100 Sino lobuzo ngekhanda hlatha khona yokuthatha manje kuyabuye uthi ngezwa njani lomuntu la sathi thisha uthatha umhloli banathisha ngibhedela isibungu uzoyithatha imali njalo manje sakho uzoyithatha imali ngibhedela ejome phunca ngicela yashesha wathi kuthona ukuthi ngekade isibungu uthe number 8 akho umhloli uyathi ukuthi number 8 what is the compound ngathi umhloli uthe uthisha compound is a substance which consists of 2 or more elements combined What is food take number B? What is take 5? Example of a macro element. And they are simple about the science. Yes. I said to that tissue tell. Nothing slowly. We tell teacher don't forget 1A. Don't forget 2B. Don't forget 3C. Don't forget 4D. Don't forget 5E. Oxygen O, nitrogen N, potassium K, sulfur SC. Capacity. Lalela sekhala phansi lalela cela ukuthula ngiyeke hamba sekuba sonke siyahlala
mina nginolaka akazwani into engasini kanjalo-ke sikuhlala phansi ngifuna ukutshela lokhu izingane zami inkolo uzoyithola nje kahle basefika abafundisi angithawa baba abakhubazekile basebhethi nosizwa utshwala nosizwa ngakho lokho basibiki bayabulala ngasizwa ujesu bantwana bami ningangijaji ningabajaji abantu abakhubazekile lapha ethekwini mama unofuna nakho konke okwala unemonto enhle nesimo esinjengayo khona banezandla zeba ziyatshontsha inkonzo buye niyithole ningaphatheka kuthiwa umongameli akafuni ukudibana nefakazi kwajesu kuyaphila mawufakaza khula futhi mawufakaza uthatha indaba zengizoyiphosa la asiney'ndaba zakhe kodwa bakhulile faka ukusindiswa akikho uphuma ungena akikho ngiluthela mele ehlazantshona futhi uyofanele uthele akekho ukuthi ngalokuthi ngangifela ngangijwala emhlangano